Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. See
Ubuzima bwacu
ubwugamo naho imvura yaguye sha imiviga atimbara buracariho ntiyatembanye n'ubuzima bwawe natwe nuko turangije tuvuga dushimye Imana ko iyo mivu nubwo yabaye itatembanye n'ubuzima bwacu tubashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye zino ndirimbo kuva mu ntaho kugeza uno mwanya turangirije dushimira na none kwaruka twateramanye muze tugaruke duhurira hano mu gice ca kabiri ariko reka dusozera igice ca mbere tubasezera tuvuga tuti turaza gusubira mu kanya bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.